Pozdrav svima, ja sam Bahrija Sijarić, učitelj iz Novog Pazara, radim u osnovnoj školi Ćamil Sijarić, predajem drugom razredu. Zbog novonastale situacije u našoj zemlji i saopštenja da će se nastava odvijati putem online nastave, odnosno na programskoj šemi RTS-a, i velikog broja pitanja prosvjetnih radnika i članova Asocijacije prosvetara Sandžaka, mi smo kontaktirali AM Mediju koja nam izašla u susret i ponudila se da snima video zapise, odnosno sve ono što bude potrebno radi detaljnijeg i boljeg objašnjenja roditeljima i učenicima. Ovim putem želimo da počnemo s jednim uvodom, a to su kratki video zapisi za roditelje i učenike kako da već iskoriste postojeći sistem digitalnih udžbenika i elektronske platforme. To ćemo vam sada i pokazati. Dragi roditelji, najprije morate da imate nastavne planove. Da bi dobili nastavne planove, moramo koristiti internet, ući pomoću Google pretraživača. Mi smo recimo drugi razred, koristimo udžbenike KLET i mi sada ono što je dovoljno da ukucate, to je sam naziv udžbenika. Ono izbacuje ovde. Pojavljuje nam se sajt, imamo nekoliko polja, idemo na polje za nastavnike, nastavni materijal, planovi i pripreme. Da bi znali tačno koja je nastavna jedinica i nastavno gradivo, naravno pomoću šeme RTS-a imat ćemo uvid ono što se radi, ali eto dodatno je mnogo bolje. Recimo osnovna škola, evo mi smo drugi razred, idemo osnovna škola, drugi razred i ovdje imamo predmete. Sada ako želimo da uzmemo matematiku, dovoljno je samo da klikom matematika i ovdje imamo matematika godišnji plan, ovdje imamo mesečni planovi i ovdje vidite za Vojvodinu. Mi ćemo uzeti godišnji plan iz matematike i mesečni planovi. Evo sada idemo na globalni plan. Razred drugi, kao što vidite, to su one nastavne oblasti koje mi radimo. Mi smo trenutno završili tablicu množenja, stigli smo do geometrije. I tačan naziv nastavne jedinice, evo ovako. Ja ću malo brže da idem, iz razloga zato što smo mi prešli tablicu množenja. Evo, to je ovdje bilo. Nastavna jedinica tablica množenja, 1,0 kao činioci, onda smo imali proveru znanja i već smo stigli do geometrije. Znači, ovo govorim za nastavni plan i program drugog razreda, sve zavisi koji razred vaše dete pohađa, odnosno koji nastavni plan i mesečne planove ste vi preuzeli sa sajta. Za one roditelje i učenike, evo mi ćemo reći da smo stigli do 118. nastavne jedinice, kvadrat na kvadratnoj mreži. Znači, mi već sada imamo jedan deo onog što nam je potrebno, imamo nastavne planove, znamo dokle smo stigli. Šta je sljedeći korak? Sljedeći korak su pripreme. Evo i pripreme, također stoje ovdje kod naziva predmeta, preuzimamo i pripreme. Evo je matematika, to su pripreme. Ono što je bitno da kada budete pratili programsku šemu, sve ovo je samo dodatak kako će vama biti lakše i kako će učenici moći zajedno u saradnji sa vama da imaju jedan samostalan stvaralački rad, shvatite ovo kao jedan domaći zadatak. I ovo su pripreme. Evo već je otvoreno, preuzelo. Mi smo rekli da smo stigli do 118. nastavne jedinice. Šta je suština kod priprema? Ona vam pokazuje način rada, odnosno kako biste vi mogli da radite sa decom čak kući ili da se obrađuje određena nastavna jedinica. To ćemo shvatimo kao, ajde da kažem, jedan domaći zadatak. Pomenuli smo malo pre tablicu množenja. Idemo do tablice množenja, evo već, samo da nađemo. Jedan nula kao činioci, obrada. Evo možete sve da... Ovaj deo što vidite, uvodni deo časa, s ovim već možete da razgovarate sa vašim ukućanima, odnosno sa vašom decom.
jedan uvod je, kaže, pred učenike stavlja 3 kutiju. Znači možete sami da osmislite rad sa vašom decom kući. Ili ćemo mi u budućem vremenskom periodu snimati i nastavne jedinice i naravno tako isto pomoći kao što pravimo ovaj video uvoda. Završili smo korak nastavnih planova, priprema za predmet matematiku. Ovo sve isto tako možete uraditi sa likovnom kulturom, sa srpskim jezikom, sa engleskim jezikom, odnosno sa svim predmetima koji su dati ovde. Ovdje su predmeti, ovdje sa strane su planovi i pripreme. Šta je sljedeći korak? Imamo planove, imamo pripreme, znamo do koje smo nastavne jedinice stigli. Sada ćemo koristiti elektronsku platformu, odnosno digitalnih udžbenika. Ukucajte e-učionica na vašem Google pretraživaču, eučionica.rs. Evo ga ovdje. Traži da se registrujete, registracija ide veoma lagano. Tu je vaš nalog, ime i prezime, lozinku, mail. Tip naloga, to je naravno možda kliknete učenik, zato što već nastavnici imaju svi ovu šifru. Nakon toga ide prijava. Prema mojim nezvaničnim informacijama koje sam danas dobio, svi udžbenici će biti otključani. To ćemo danas pratiti konferenciju izdavačkih kuća. Tako da vam neće trebati šifra i nalog kako biste mogli da otključate digitalne udžbenike. Za one koji ne znaju proces ili ako se ne bude to desilo, šifra digitalnih udžbenika nalazi se na samom početku svakog udžbenika, znači na korici, na prvoj strani ima šifra za otključavanje digitalnog udžbenika. Pošto smo govorili o matematici, evo ići ćemo ovdje matematika, klet. To je moj sadržaj, to su i predmeti, kao što vidite ovdje su sve nastavne jedinice. Evo vidite, nastavne oblasti. Pominjali smo tu tablicu množenja. Evo, kako je to, recimo, množenje broja 6 i brojem 6. Ovo možete za svaku nastavnu jedinicu, mi smo samo uzeli primjer, šta nam koristi ovaj digitalni udžbenik i kako će đaci, odnosno vi. Ono što je veoma lepo kod elektronske platforme i digitalnih udžbenika, vizualni prikaz u raznim bojama. Kod broja 6 imamo, znači, tablicu množenja od 1 do 10 i naravno zamena mesta, također proizvod ostaje isti, to je jedan uvod kod učenika, kada oni gledaju naravno mogu i da prepišu ovo, a onda da prođete sa njima, od 1 do 10. Ovo je odlična igra, pomnoži brojeve iz redova i kolona, u svako polje prevuci deo slike na kome se nalazi odgovarajući rezultat. Kad uspješno pomnožiš sve brojeve, dobit ćeš cijelu sliku. Znači imamo 7 puta 3, to je 21, mi vučemo sliku, ovo može da bude kao igra, a đaci veoma vole ovakve igre, tako da će ovo biti veoma zabavno za njih, čak i mogućnost informatičkog opismenjavanja. 7 puta 2 je 14, tražimo broj 14, evo ga ovdje, i tako idete redom i naravno dobit ćete jednu fotografiju i završili ste prvi deo igre i naravno već privodite kraju. Izračunaj i klikni na tačno rješenje. 6 puta 2 12, 6 puta 5 30, 6 puta 8 48 i 6 puta 7 42. Šta je zanimljivo kod elektronske platforme? Proveru da li je tačno, proveri odgovore, đaci dobiju odgovore da li je tačno, zvezdice popunjavaju i naravno, pošto mi u učionicama koristimo aplauz kada učenik izađe i radi dok ostali posmatraju, za vaše dete može biti naravno motivacija da ga pohvalite i naravno da nastavite sa radom. Ovo su privilegije digitalnog udžbenika, znači ovo je dovoljan početak za vaš rad. Dragi roditelji, ovo je bio kratak video i uputstvo kako da već pored postojeće šeme RTS-a koja će od sutra biti vama omogućena i svi ćete imati programski sadržaj i vremenske termine, ovo je samo jedan kratak video i uputstvo kako da zajedno sa vašom decom kući, naravno, ko ima mogućnosti, ko ima internet,
ko ima pametne telefone ili ko ima laptop ili kompjuter, iskoristite postojeće sadržaje, digitalne platforme i elektronskih, odnosno digitalnih udžbenika. Prikazali smo šta je potrebno. Potrebno je da uđete na sajtu vaše izdavačke kuće koje vaše dete koristi udžbenike, skinete nastavni plan i program i pripreme. No u okviru nastavnog plana i programa vidjet ćete koja je to naredna nastavna jedinica koja vaše dete koristi, a priprema je deo, odnosno priča onoga što ćete razgovarati sa vašim detetom, imati mogućnost i prikaze određenih zadataka. Digitalni udžbenik, pokazao sam vam kakve povoljnosti ima i kako može da se koristi. Uglavnom, deca više vole da koriste digitalni udžbenik, samim tim zato što ima određene igre, odnosno matematičke zadatke i smatram da će pomoću toga mnogo više odraditi nego u prethodnom periodu. Vi iskoristite ovo, sav postojeći sadržaj koji vam ovde prikazuje i koji vam nudi, naravno uz postojeću programsku šemu koja će biti na RTS-u, ovo je samo jedna dopuna i naravno dodatak onog što su prosvetni radnici iz članovi asocijacije Vršitara Sandžaka tražili i naravno naši prijatelji iz produkcijske kuće AM Media koji su nam izašli u susret i omogućili snimanje. Ako bude potrebe i ako bude zainteresovanih roditelja, članovi asocijacije Vršitara Sandžaka će snimiti nastavne jedinice vezano od potrebe i zavisno za koji razred i naravno tu će nam stojati na raspolaganju AM Media. Hvala vam.